Siastu wastan titiang ilko mangalit gorewan titiang saking kelas 11 PASIKI absen roras daging aturang film sanema piteges jaga kebersihan mangga nenten keni corona rahajeng nyasang. Mak, apa nggak ada mak? Ki ngarieu tugas sambil ngibur kide beli ijen di gegesan pisan. Beli uleng ngandek kayu. Onen je praga subajak sedok basang. Tadi dia memang apa sih apa nih mak? Ikan tuh nakar medaran stop omang adi. Ini beli mangkin beli tenuning bumine mangcan waya mangkin wenten virus nemadan virus corona itu beli Virus corona, apa madan gitu mak? virus corona punika virus mematikan virus punika wit saking Wuhan punika nenten ngenah beli yening beli saking dije mangde cuci tangan dur ngangen masker tunyan beli uji tegale ampun ngangen masker Bestep doen mak, kabian doen kati kamu masker. Nih beli nak ngoyong di desa, nyen kar ngembang masker. nah keni hijau je beli megena patut bisa ngangen masker yening sampun keluar dari pekarangan rumah patut bisa ngangen masker Beli nak anak desa, apa sih tawang kan cara nganggo nih mak? Masker ini mak kayak mak. itu cara dengan masker Pinten. Nih, adi ruwet gini adi. terus beli kena gitu belenan gitu beli mangde sering-sering cuci tangan maksimal ke 5 menit sedurung ngajeng sesampun ngajeng lan tulisan mekarya bikin gumun tangan beli nih udah niki mangde ten keni virus corona Sebab itu, jadi besjag ruwet gati ya hidupnya mak. Kan medaran bedek beng umbah lima. Nang kita beli kan umbah lima malu mah. sareng sami sarengin nyangre himbauan pemerintah mangde meneng ring jero mekarya ring jero ring sareng-sareng putus rantai penyebaran virus corona punika niraga mangde neten surut-surut ngaturang bakti majeng ring ide sayang widiwase.